kasih. Nangapa sampai hati ngomong cinta aja kawinan, tapi nggak tahu sampai kawin karo dia. Dasar pendusta. Sakit, sakit, sakitnya di sini. Ditinggal kawin. Monggo kangge keluarga besar Bapak Jana, Ibu Castiri sekeluarga. Noksiska, Noksis. bareng Abiki, Nok Lani Formosa, Nok Aniti, yang punya Taiwan, Ani Formosa. Nok Kangge Wawatono, pesta perkawinan sirah, tangisan kita, akad nikah sirah, duka larane kita. Bonge alim ayub ning rupa, jahate ampun.
Aajana Nok Aniti Aajana asik. Hubungan cinta wis geger ander, tapi nyatane slow milih wong sejen. Bos Kalimantan memember di sing paling sayang, Mama Intan bos Pedi sing Kalimantan sing paling emang. Bos Pedi yang punya Kalimantan pesta perkawinan sirah tangisan kita akad nikah sirah buka larane kita. Wong alim bagus ning rupa jahatnya aku kegila-gilaan. Asik. Mama Perdi bos Kalimantan, Mama Yola, 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 Mama Yola. Nah, kayak ini Mimi arep sawer iki. Saking sinten mi? Ngomong cinta ngajak kawinan, tapi nyatane kawin karo wong liyan. Majikan tua asik, majikan tua Mama Perdi bos Kalimantan, majikan tua, majikan tua. Hubungan cinta awis geger ander, tapi nyatane kawin karo wong sejen. Nyandang larak wong ayu, nyandang wirang Nok Sutia, ati sekarat Nok Sutia, kekasih kula Diana. Nonok Sutia sing ngembleng dhewe ora tersangka biteduga no ingkar janji, badan urit kaya mati diiris di metu geti. Majikan tua wong cinta ditinggal kawin, majikan tua Nok Sutia larane nusuk masih